masih nyenang mirip kengken ay tuang antosang Jumang. Gusti Tiang. Gusti Tiang. Nak kengken. Nak tadi konyo belos kene nak kengken. Di Tiang wonten nak ngepung. Yang ada nak Marikoso dia. Ada nak Marikoso. Ingat dia. Ini ning. Dinyebos saja nak nudut permerajam. Mumusin orang pengangonnya muslim sebang rago malumu. Mu pasang wele dak aja mu. Ingat mu namu. Yuk. Kene mau melos nih. Bimba, Hah? dia nanti ada nak Marikoso ditukade. Bija? Ditukade. Nete mekaatnya uli semangan me maro dekau. Ingat Gusti. Ingat di Tiang wonten nak ngupar kau nak wani-wani Gusti. Kayak Di Tiang. benar melaksano kok ketu kapin tauku dan nyai. Men semangan awak ketukade. Nang tekarang yang waktu ada nak diwa yang kecari yang narik. Pokoknya kanti jak di dasang yang suryo melipatan yang mulai nunyi ditukade. Jangan padang ni cuma ke manusia ketukade nunya ditukade. Sinalah dia nak kena. Wah, ni jelmon luk milap ngalik jai ni nena. Cak sang nena. Ditukade di jone. Niko. Bedlot ji. Bedlot. Nih. Rei. Ni ada lemot teko. Ayo. Oh, bikin jerwane nge. Kira kalian nanti tiang. Oh, ngente. Mirip kadenci sing lah kadang jelemone ne bangka cai. Nake, kian kening ne. Yang bonang ji. Nak peniki kan ji. Man, Jak dulu liane ji. lu Sarang tiga Gusti, sarang tiga. Yang siap? Ini. Dan napi mau taken. Paseng bau kedriki di jag ngau klewang. Aman ngawak-ngawak ada bentan-bentan di tiang mata napi-napi. Hei, jelema. Dia aja ke dulu ya nak. Banyar Cina tak nak. Garang jelemone ni caya sakti nak. Bangka. Nak kengken sing banyak ini. Ampunang Gusti, ampunang ngamuk. Nang dak koning ya nak kengken ni. Pangseng ganti liwat perang aja na yun na yun. Yun na batot matur kena jini ngin Marikoso yang sa jelemon tu jatuh dulu. Alon-alon. Ingin matur na ngalin ni. Sane merokoso dia. Bener. Ida dua go putra bagus bego dia. Sane cat poput niki, sane nulungan tiang dia. Ampun pirang Gusti. Di tiang runtang talar Gusti ngamuk. Sayu wakti sane Marikoso dagong istri. Pengkale di tiang. Kuantai ida dagong putra bagus bego. Yat mone puniki sane mapi tulung kentan kok Gusti. Nang dungan petangan ni panyi kengken ni. Mare mo peto ni tadi Gusti nang jelema. les ngamuk tiang jejah. Di tiang api tulang. Tulung. Adeng, ros ngulang-ulang makop tulang. Daging nawang jangan pisir. Ampurayang minabipun cacau atur ringan parilaksananipun. Kuyakanipun. Ninten simpan tadi atur punika yana wau ring tukade bilade di anak ketulung-tulung awan sagerhe di yang sarang ketiga nyanjak yang dumade yukti sampun kegebek punika ke Parikoso guys sangkani pas canda sang yang bang presiden di yang mapi tulung tuankan rikale pacang wonten budal malih ajrih doaning sane Marikoso dereng janten ngemasen kerja awan di yang sang ketiga ngiring mriki mungkin doaning sampun rahajang rahring purian juga yang pacang langsung Makin. duman jero mangkuk. Itu nak we. Mangkin duman jero sampunan sampun iku. Kan enggak jerone patut nang idih belih kapin. Iya ngidih belih kapin jerone ambil mau. Ya dia kok tiang tua bas
mesekenan ti anak tiange tulungin jerone jane tiang lantas pedih kabeh jerone kan negara tiang Dan Sanang pun kemarin men yang dados yang berakhir jerone uli dijo dados Ai ini nawang dijang gitu jam saking toh yakin nemen dijang beriki dia habis saking bintang tamu saja uli bintang danu yakin dian saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu siro semeton duwe driko walau ya lacuran sebuah maluan dia mati kapin tiang sirop sawang itu si ngurah hoko kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya doan dani ini kekuatan dani di waktu sampun sedo alor terus di tiang harus sampun sedo Sami sampun kanten awarahum almarhum men dani wedan ng putra sawiji putra dani ini mau perselingan dani di murah putra sane wedan iring di tiang di putra dani ini dong pianak nih beliau non ini ye dong boy ya pianak tadi sing dawang Indan, dani gusti murah oko sane medue oko nih ini tadi pun menguasai kaksa pengiring jening Inge sari yang Panjinawang apa mawinan bener ngakuin ya pianak ini maafan Ki Gusti Ngurah Oko aden ya ne kawang ki mirip Ki Gusti Rai Kenyam ah bener mengangkon somah tuh beriki merapian apa iya aduh Weh, hati cek kemas gitu kan dari jik dong susah nang mai Bro, do kayak Gusti Ayu merapian meriki ikian enten jumah berpunika Sangkan sing sawang yang merabian main. nggih Kan biasanya nak luas jalan yang juga sedang. ikian kadon mau buwi Ye. nggih Yang apa merek sangat negang sari tadi sudah mau beli nak kayak gitu. apa ini yang balik bebek gitu Kari Aduh, weh kayak gitu boleh kemudian. Buat yang hitam Berat nih sing kena pandiang ingat. Iya modus suwe kanten merabian kanten masih molak Wah, mau ni anu ya. Man, komang udah pada. Anten burung dere kegugu ipun meriki tuh segera kalih wonten nalih kampunnya cek Apa anggota itu? Kalian nonton alet mana? Di tiang nonton anda das Gusti Ayu di sana kan? Ini penyeruan. Diana. Bajang lu. Hah? Bajang Bajang sekan. yuk Ini pacaran yuk pacaran. Di tiang. Merado rosak banyak nih tuh pas rosak mau ajak ke merantat ya malu mau yang iya Oh, kentan, ini bang yang di tiang. yang bubuh ada kamu bubuh Sedang beli jangan ada sedang. saya lah ya bahasa Oh lah ya, yang kedua main. Yang kuan benci postasi di Kuaragan Bina Oh, yang kan. ini. mau yo ya mau nge yang kanten nah pisang-pisang ke ngawak-ngawak kan ning ben ya doro sang aji jak ngidep leh yo aji kapen cening tuh ini sampun lintang bengayang dan Sanang balik pun kepanjangan yan tuh nih aku mawinan aji kingang jauh biasa tebuk ten jelemone nak itu aji lah kena tuh kenyam cening itu tuh beliau tuh ajen cening tuh bakat ingat ngaji Dia masih mau kesiap nih. Yang sikit lak dagang yang cunguh nih masih bimo. ning nih cening diwate mai cara rose dunia ya aji sing nu yang sing nu nak mulai nyelap mulih main jo ketemu kape naji sapun iki sapeningal dane nak kelingsir dados iri kering bintang danu gegina di tiang serahina gumanti wantah memancing sak pun itu anggen gerak pengukuh jiwa minat sampun sangkaning tita puniki di tiang je nembenin
ngelintang kantos mriki memancing karo ne. inggih wastu kecunduk ada sawu sarang Aden jenenge ya iriris ayo iriris. Sang jeneng dah ada ini. inggih Nang uyong jenengan. Ning. Nah, kami kene jambone. Yen prate lantas adonak nawang nuk jenenge kanthi main kemo rumasak Kang Haji sing lama. Pas adosan memen jeneng hidup ini Haji ngangon soma. Yen prate adonak ngep mirip ngelah memen jeneng tongos. Nah yen dah didik Haji jekenel. Lanjut ini bareng Jumat di Kulo Negara. Apa ya ada lanto pegarang bareng. Ken jeneng. iki ingin dia mungwing pakayunan duweni kebawasan duweni patut pisan wonten tepangan mangkin ijen demun ditang kalah bos mangne boleh mebilangan sarangipun para kanune gangsal miwahipun apel doning sasakipun nangen ditang rahmut pangan mangkin teng donge Man, Danmel mata. kayu nak kelingsir, tiang sing benicana ngumaro desa kemamahi, pangjak nyek kone dini, man paman kengken lantas hitungane. Suwe Riki. Yan maklo kengken. Mipal. Mungkin. Buku tabung di tiang kudiang dia nih. Udanglah buku tabungan. Nenam. Nih. Aku do misine besek-besek tuh. Ih, ampun mau tarik bis nyonya. Bukunya kalau panca den. Sap. Man kengken. Nggih, yang ngiring. Nah, pangke itu maro yo nya. Nah itu si Bungurah buka pengerau saji nih nak bina sih buka perkenahan dia ini tapi tuh yang dini nak murah masih ngelahan saya murah lakar kamu mulai ke bintang danu aji sengelah biang masih ne patut ojok sing ada nah sedang mau saja nyak keculuk ini dan jadi ini barang-barang ngajak biang Yes, kewangan sapuniki dua yang sarang makwe kados banget jadi nyungkan Udah kemudian terus yang kurang lunas. Ini lama ini tuh. iya maju semua oh telepon hari ini wak urusan tuh kengken ini boyo cara nak jenis nak disamat-samat adik yang keringet ini Meh. Ji, Apa Ji apa? yang bilu Ji. Wih, di kemarin Gusti Cak persis cara datuk maringe. Ya si Tinur Baya. Ya, apa? Ceneng apel tuh. Yang Nak cengiring alu dini, nak nik bener kang ajang malu. Sekarang aja. Wih, boring ngoyong dicucak tengkong pisan. Tuh. Jeledu. Ada, oh. Paman cek setata ngulo-ngulo tiang jejak. Aman sekadang lo dia ke atas. jangan Ya. Murah. Ada sih yang mau belinya. kados Menawi ke beli ke
bintang lesu pisan. Nek mangkin ngiring aja ngiring. Nggih. Kuanten wenten yen parisolah para kanduweni pun Kang Saring yen apel kali wau sampun yen punika anggen selring kayon mengah duka ares kegaduhnipun mata sapunika. Ten sanan nika pacang bosen. Dap. Hei, Tiang, iwo, Tiang, ngono sih. Sen. Dalngenken. Siap. Rauh Joko Dewo mangkin mriki kel ngeleboken. Ban rumaso teken lengane mangkin sampun gedhe. Rumaso mangkin itu super uyon. Hah? Dan awak Gitu, yang main kadang wong beli jol-jol yang kebunun ingkang kalau ngalih wong kebenang di jalanan teboyang. Bodawang. Tan makin ulian madok natone lakar. Bo madok senopati. Yang gitu, sekena yang ibon yang wanti-wanti neng lawa tugal iwaria bara pet idewo nyen ngisi gumi ngateng wan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian Tan awak tan wentan mana hati tiang. Duk tiang iwang rien ke sampun eling ngor awak. Sampun eling no. Niki Ki Kordewo gumanti dan pacang mau pekayun ngelebokin si Kian Wo. Siang. Wentan Gusti sampun. Ponakang dicokor-cokor bakat jantusing. Man, kayun Kordewo nang udiang dumen raup mriki. Cek matur becik-becik jane Kang becik-becik. Wow. Yang kang ide guna wah. Yang kang nganten. Ngarsa yang guna. Oh. Bakat sing ben wong entaneng guna. Wolakar luas jani kemu kalah serang lu kemar. Kadung wo meragateng semayo teken kanten wone ditu. Yolas bang yang guna wah yang dot kena bajang begitu yang di tukade yang mesiat kadan wo begitu yo jog para pakso yo jog ada melanin wo di cengah yang wo diolas wo bang yang guna wo diolas dagingin kayun lakar ngudiang Cokori Dewo ngeroh rabi ngangen guna tulis tangane kelarang gunan ragone magyang tan wenten utama wong kenika kadang kenten nang raosa yakti ne rungkau karyone ambil sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo tanda dos men wong mudem lajang liya udah ada pengliang hah udah ada pengliang tulis limo ge janggo pangdokan di Medundung ulipuden yaji saja ya cangket wang mungkin sepun api yang sepok saking Kordewo. Oh jatine syarat Kordewo ngrereh. Syaratan kadang mangnya kudu bener nama yang guna. Kadang sing pipes yang abo pipes jani na gepes. Sampun Riki nyam. Nyana nanyut jinahan naur dulu. Sira jago kekenane guna. Ayu Rires. Hah? Ayu Rires pamanjaya sakti. Iya, Ayu Rires. Ponakan wodo. Sing nang luar bedak. Ayu Rires ponakan wo, diang ponakan wo sing cocok wo. Aduh, semeton mangat teng malih atep ne mangkin dados iki. Napi. Cokor Dewo ngarsangipun Ayu Rires. Jlemotan wenten nang didelonipun nen.
Yan hinargama yang wo kekengken. Kadi bantengan yang wo. Ipun nu godel. Alar cokor dewo kantun rasa godel yang manah-manahin wo. Mapikayon lantas. Rago pajang merabotang anggo. Waluyo angin metekap. Cina pajang nyemah ngerang. Tan uning ring ida itu bunuh kang belakaro. Sagat jak bunuh kang dalam cepuringo bangtan kentan. Kenken menjadi kok. Mungkin ini yang picang pemargi na becik. Mana presido kayu nido na memargi puniki. Caro wentan. Kenken kok. Melajah cokor dewo dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa kedek cina. Kan wentan kursus nganten. Ada sekolah nganten. Sejaban ning wo ning ring niko Sekolah pepelajaran singit. Dijadel. Yan karyo tan peguru tan becik ke bawah sering jaga teh. Mencak karena kepatut ngajak rara guru. Metatruke. Napi malih pacang mempujang kepan. Dan raris. Pacang wentan baos guru. Napi kaluninging sejabung angin kau. Pacang sesanoe. Men dijo yang belajar. Hari ini yang Jauh pun iki kinten genah melajah niki. Apa di ngaji? Ya, Apa di ngaji? ciplak-ciplak dan dengar sudah. Nah, napi nih kak? Bocah ngekon. Masa tadi nak ngajak meme? Titiang sampun pasti keuning. Ipun kodewo sani pinih alit tu. Tukaden. Ceneng yang kini. Nanti nih. Nanti. Sinten sampun iki. Cironya nadosang tanah dosang. Wantah kodewo melingih ring puri. Wanten keni. Antuk cokol dewo ngemargiang. Atur titiang ni kodong kentan. Nggih. Serak lumari ni kordewo makcau masak. Napi jo arto daging arto berano jak kacau. Kelau. Makin kaden sapun iki. Ngererok banyak. Nggih. Yenten kantongnya mendaging. Napi kelangin mang do banyak kenya ipun pak ikun. Saja kalau kini nyak yang nuteng raswo ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang bang yang dulu nah. Lengis wo di pelangkir ngane-ngane kambil. Aku do pacang rara disampuni apal. Satak rara rapi. Tuh, lelimo gen. Elah. Dengan ni. Yang gitu, yang kal kepuri lu no nah. Ingat gua nah. Arisa. Datang. Nggih. Bagian. Pamit mekar jol semua. Dua donek cing. Yen kemulan kae. Dojo kemu ke wardio puro. Lakar ngugang wardio puro ni. Pula suli jumat pragat. Pan kae ni nyemak. Kuayo. Apa sik dani. Yen sing si do wok wardio puro ni. Lak ki dewek. Lak. Tiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang dikek pisan sane mangkin Gusti Ayu menawi teh kelintang senang pisan sane mangkin nggih. Bi, Tiang sing sanang. Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang. Jele melah tiang. Nyen ora bakal orang ngelah. Masih tua huku dan bibi ni. Inggih patut Gusti Ayu. Mangkin dumun. Men kengkel ini siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten di tiang kebawas ngelem hapet nak di tiang ngician mangda anu ngatur Gusti Ayu sampun Subo Bi, Subo bakat baca tiang surat nih beli ngurah sakiwalo. Iken lebih
Jak pragat ini kan kene benah bah. Jak ngaduk-ngaduk satak enggak nang beli tiang nak ngiring yang dane Gusti Ayu beli udah mai. Gula di jejang. Ye. Beli udia ngale gula. Ngai kopi. Terus semangan kadang sebagai nang kopi. Kopi semangan jelek sando. Jelek kengke. Awas yang nawang teori ngai kopi ya. Man kengke nang pangnya luang pangnya jalan kopi kengke nang. Masa kita ngaduk ang kopi? Sesayo ren. Kengke. Dek kita ngaduk ang kopi. Oh, Sino gen kene ngaduk ang. nak mulo gitu nang ngaduk nang kopi kengke cara beli ya. Rubah cara. Aman kengke pangnya jalan ne pangnya jalan. Sino nengel. Cangkiran nih kene ngaduk ang. Oh gitu. Jan. Oh jalan yang gitu. Nah jadi kalau jumunin dia ngai nang beli kopi ke tiang dia ngaduk pang jalan nah. Tenan ah. Terus Ayu yang pamit bos-bos pacang hari antarakan duene ledangin. Sake wala dah makelon habina. Inge malih di bos malih di tiang tangkir beli Kamu suah. Mana Nget yang tan mekelo. Jadi sesukat adanya beli ngurah dini. Ada hanya bakal ajak setato bakal metimbang wirasa. Sake wala. Jadi bilang semua beli ngurah setato bakal anggap pingat. Sebilang peteng setato bakat dia. Mudah toko ne bakat tantangan pesan. Pemekasannya jani kanti subot tengai. Konin masih beli ngurah ada teko. Paling melah sambilan nyantos beli ngurah dini dogen subo bakal sambilan ngerisekan ketamanannya dini. Beli ngurah dahatin sub semua yuki dia. Beli ngurah wenten iriki. Dados sekadi nembe mangkin yuki tipin. Ngemangguhin sekar puniki Yuki sekadi panebawan beli ngurahnya. Tunggu tuh masih konen beli ngurah ada teke kanti subekannya ngantosan dingin. Dan moho yuk tititnya ring sepengerauhan beli ngurah tios ring punika kasepan yuk tititnya ngaturan panyombramu yang akan beli ngurah sinang purang tiang beli ngurah ya. Kemudian dari jeks mesedan nengsan kasep ngaturung penyombramu kaden yunyi nak kebeli Pangeran Bagus Bego. Nenten jasa punika doning titiang medewek cerekan dan sandang becek titiang patut nyangre sepengerauhan beli ngurah. Rama ning ragam semeton cek biasa kan gitu. Yang pesangat benayu lakar nyung nak kebeli ngewangi yang nak kebeli likat untuk beli cenawanan. Nah, iya namondo landas pas pecan dani nak kelingsir iya ji makemuah ibiang ngicen beli ajengan busana jangkep pemekas untuk pepelajan neangon suluh kayang kawakas so yan mondos becana kelingsir sing rasa bat beli namponyun patut suk semang beli pesannya nadi apa kalangon beli manya Beli ngurah kenapa kan sanang nih kepajang banget bawasan beli ngurah sapu napi tagas bawa si Aji mantuk ringangan beli ngurah boyot deh maka sami saya isin sane wenten riki ring karang kepatian nak beli ngurah sane nuena saho sane wenten riki tala duen beli ngurah napi malih pacang sungsutan beli ngurah gini dadine mekejang nih ada dini telah beli patut upama ini nih ada dini aku yang beli gelah beli ya sing ada nak lakar salah tampi tur pedekin dewek beli nih wenten minat beli ngurah
Iyan subek itu paunukane sing sebelantang benakan beli ngeraos. Percuma yang tukang beli. Pang sebajak punggal untuk kalian beli. Beli Ngurah. Indah yang alon-alon Beli Ngurah. Do nak ben ngisi-ngisi. Nyap teko landasnya pedes salah tampi itu. Ayan nyak ya metalang. Kado ngabo arit, ngabo madik, ngabo kelewang kekudiangin. Nikah kan wawu minab. Ye, ini dong saja alih. Ayan nyak ya nengil. Kadong jak ngapas, ngawak, kapak. Dong subo. Ngawak landas mati sing lah unuk. Nah kadang kejang nasi ce. Nyapo panglima pang selamat rahayu. Ini ngudiang udah panggung pelarianan. Beli Ngurah. Mana tiang sane wawu? Minaban tiang pedeh. Kan gagelan Beli Ngurah. Oke. Ini dong dari jak bangisan ayu. Beli rawas yung lah gagelan. Yang mune awak lacur. Lian numpuh. Sing lah gogisian. Nak nekat sing kemeroramangan beli nih. Napi ne yung pisau punika Beli Ngurah. You sing percaya. Beli bani mas sumpah. Dijamir pada pura peleng tengah tuh. Pangcengkar beli sing lah. Duh na angono pangus cara sengkok si dakepin. You jangan ngelah beli orang you. Ini makin tiang balikan Beli Ngurah. Riki ring karang kepatiang nenten-nenten sapo siro. Siro mansane pacang ngedagan Beli Ngurah. Oh yang dini nya nawang beli sing nak maro-maro nah ini sing beli nawang selain kaya engkau dini. Yukti nenten-nenten Beli Ngurah. Sekan. Yukti You sing ngelah. nenten. Beli durung. Durasan. Yang tua saja gitu. Ini mula ulat yang beli. Tadi nih ayu kuman diajak beli ngaduhin sakit beli nih. Natakan buat kelacuran Jumah di Bintang Danu. Yubani Beli Ngurah. Kantos melet sampun tiang matur yangan Beli Ngurah. Dan sanang nika pacang banget dan Beli Ngurah. Wentane Beli Ngurah diki barang-barang ngajak tiang. Tiang sing jeng ulat tiang ane madan atau berana Beli Ngurah. Pemekas nih. Ane gumanti tunas tiang. Tuah kayon Beli Ngurah. Ane sumakan rumakat. Resna teken uko dan tiang Beli Ngurah. Yan pono kanto ayu sing sanang sang saya win. Ida sang yang surya mata saksen jagat. Dumada ida nyaksyang akengken semayan beli nih. Beli senjata talonnya nih. Mirip kuning di tengah, putih di sisi. Nak sing gitu akengken rawas beli nih. Ake tuh isen kena beli nakeng tuas. Tiang talar sapuni ke Beli Ngurah. Tumadak. Mangdana kayang seterusnya. Tiang sida sarang-sarang angan Beli Ngurah. Saja gitu yuk. Beli Ngurah. Maaf Bu. Ini nggak ada kuning nasib ya. Kan sanang becek. Beli Ngurah megalang-galangan. Matur mantuk Kiaji pengkale biang. Punapi Beli Ngurah. Kayon ye. Tadi ini pang beli jani matur mau terang-terangkin di Yaji gitu. Ini. Beli kayon. Beli bani ngudiang sing awak muani makanjet. Wala kini. Ini. Yu pang saja-sajanya nah. Pang sing cara menjalan di iya nargamang beli. Mirip di dakena yu nama nak beli. Di subane dalam ada sayung lepan. Mungkin sakit kena beli nih. Dan sanang Beli Ngurah sumanio. Ngirik sarang-sarang. Bani. Inge. Jani. Ngirik. Ye. Dados malih mereka ngiring nang gelesan Beli Ngurah. Nang toleh tuh. Bedur kan pemasuluh mara. Napi malih. Tuh cingak tuh. Ye, jak malu-malu sebab keles ada. Benyep pangsing jaro sengak nyelimput dakilan puyung. Awak mekente kadana bedak. Dua sing laun. Benin malu tuh. Tuh. Benin. Beli Ngurah. Benin pas Beli Ngurah. Iya. Dong, jangan ngogok tabuan perjani beli ginjar keng. Yen tiang menin pendidik kan bisa tiang Beli Ngurah. Ini yang biasa nyemak kayak gitu. Mungkin sampun pelajin. Ini Beli Ngurah. Nah. Lagi naik. Ya,
kancing iki. Tan wenten kancing. Ampun yang. Celaka. Gelis nak beli murah. Baca kena beli murah. Uang ini halus. Aduh, celaka. Yang usut pamit ji. Ya pun mak urah. Kentan tau tapi kentan ayu kelias kok kentan. Kon ditiang kengkenan nekak. Nek les do apa? Niko lenteng Ngomong. Orang muntukin kelas apa? Sabuk nih ayu Man? keles. Ditiang kengkenan nekak kang sabun niko. Kak. Nang kenang ragona rana. Yang murah kada awak muani. Ada pra. Awak muani melajak nekak ang sabuk nak lo. Hah? Ada. Braga. Ini gen. Iwang niko ji. Le. Inggih yan minat iwan pangat di tiang nomnas pengampura ring anak aja. Bosting. Tuan di tiang entan uning ring si. Yan sing kena ban metakon. Inggih mangken di tiang matur. Apa? Prade nekak kang sabuk punika iwang Men? sepatutipun sapun api. Ngelesang sabuk nak lo pelajin dawang. Bengong tiang saja beli. Tuh kan kau tiang ngejar ngebel penjajah tiangnya. Ya dua ngacereng sajahan sebang di keton di. Tapi salah, sing tiang maketiang ini banyak takut kan beli. Kan kau tiang neng ayah yang beli ngebel maro. Wajah rosang besar dong. Ngelesang? Ngelesang sabuk. Ini keto kan di tutoran beli piana. Yo suka truno piana. Ini suka bajang tuh. Ye, deh. Nang kenang rago ni bedek. Tugasnya malu. Tugas rago maru pengantenan tuh. Iya aja nu aja nyenang. Blising kita nakonang untuk anu gitu. Anu tuh. Kino beli nakonang kedo ben kena lingsir. Maro toleh beli gan. Ayo bang manuin. Aduh. Tin ni sendura. Yang kok ji orang dah. Nyak ben urah kok kene tu ngajak adi ya si angon aji. Oh. Aji nak betua. Nyak atak urah aja aji adi ya. Aji sendah di ketuaan aji lanting ngaji di Papua dan urah. Yang bol lantas kene pianaknya apa benantosang beli. Sing luang geras ejak kene beli. Yang memelat saja ngelah cucu beli. Hah? Ano beli nabi. Ulat-ulah cucu tahun nen apa-apa jak cucu ramah ngene nah. Manako banding. Udah yang tadi deh haji kena murah nah tutup kan dia keresenan murah kapin haji kapin memen murah pemekas ini nih kapin undang sih udah kena den murah kan haji nak nguntung kan cara kedebak ya haji nak bisa nyorok kan pemekas murah dan ini nak itu Sapun niki nak di amun nika sampun suwekan haji ring titiang. Saleke puniki rasa margi sane utama antar ikan haji titiang. Minat sane pinih rungke metemah titiang padam yang sampun haji ngene kan titiang ten purun pacang tulang. yang itu ngang mati ini nak urusan nganten nih man Ampun ya sapun nika. Jantos yo puput ulian titiang kan di. Oh. Neng beresep kekeling pengrawas sajian jenengi. Keto masih rawas beli ini. Yan majalan buka keto. Nak sengidang, seng pedidiano beli ini meraga tanggai.
Yang sing kebarengin Bani Dewo, yang parinekan leliat, Mimi nak super resep nih. Daya kenceneng kanti ngeraosa, ulis ledek cenengin Mimi nak benawang. Wala tambangan dani dadi menget pesan. Nak buko biang nih ngehang kengken sujate di tengah cenengin. Di harapan ajen ceneng, belen ceneng, itu masih dia Mimi nih kengken. Nyak beli nyak. Yang bin sing 2 gitu ning. Kayaknya Sampun asam biang pengkali haji tiang. aduh. Sing tadi gitu yang alaki rabi. Kengken pang nikeng jati sing julian dot aji ngejak biang yang kedemen ngejak beli nih. Pemakasih kan ayu. Kengken ada kena hayu maka sujati lakar ngayen beli nih sing gitu nak sing aduh. sing karurin mulih ya jani tuh. Men kengken nih. Nya, Lu aduh, li, apa? yang monto yo sing bisu yang ngeraosang, kalau tetua nih kena bantian, yo nak sibo, Fotonya gitu sing nya ada aneh tuh, Ijo ada berah rai. Hah? Kau nak loh mangutang tuun ke kene. Perangnya kijo nak manggutan lu. Nah nih yo yayu mangutang tuh melo tak meneh kyo kene no. Kijo ada lo keto biasa ya gitu. Dah nih yang honorin ya bengkung. Men ya, Len yang cara beli tuh nang sing tok kijo dia kuang beli angutan beli ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli. nangotane pang meneh. Yang tuh di yayu kok gitu. Nang main. Itu bisa gue dunia apa pemakasnya sih ngayu. Rey, yang punya mana apa penlantangan jadi Rey itu main semroh terus untuk dan dia bisa nukangin ke kene untuk nah Banten Banten tuh dia nak tarik nih malu Bang tiang ket ke ngai jajel ker dewasan tiang bi. nih beli satu dia malu Ke beliau. Jangan ji. Nah, Ji. Ke griya ji. Oh, oke. Biang tan sarang diang ke griya. Ujang mererot wen jak liu ke griya jumanyen. Pina ji get wo. Ji ke griya. Lagi Yo tek nenek nak engke. lagi nunas itu pengluka kan nggih. Nek ayu bodot kan nas itu. Pun ya ji. Aduh jajan nih. Malih pidan malih ji. Pengen beli tadi dong. Nek itu Oh ya apa ya orang aja bungut tua kok kenapa ya orang sulit. Pengetahuan aja nih setato bangi. Yeh, Sanang becek rame ring jeruan. dia lagi magreno tang nek teko. Nang ada nang bonang Nak kengken nih. Yang sile ban mau pamit ring puri kan matur ring itu sang Prabu dijang tuh Gusti diodo nyangsan wah ring puri Gusti kan non tangkil udang sase sampun puniki. Nek bino sing tangkin nek aku panak. Sira puniki Nek keponak nek. saking bintang tanu Gusten ditiang sampun suwe jenah iriki. Ya, ada podang 2 bulan. Dan murti nang udah rajang ya ring jeruan. Nah, selamat. Ditiang kaulo. Ih, niki sira. Niki aji niki. Apa aji? Sira niki. Nih para kang dipuri gingsir adane. Oh, Ada kang dipuri. Yang lah timpale barang aja oleh bintang danu. Oh kaulo. Ih, nah, niki Wah. wentan kadi timpal ditiang. Percis kene goban ipune. Nyet. Gusti mungkrap. En. nen tuh. Jai kangsar. Gansap. Wis kene mau oleh bintang tanu. Mau ngopi. Onen. Kan mangan mau pamit dipuri. Kan unas kopi. Kita ndonga mau deng Gitu, kita. nak air takon. Ngapa kopi? Ada.
Tadi ini Bonuna sudah ngabok kopi. Kita sok kopi sa abang nih bawa kopi. Kau dan si Kidiang banci kopi. Depan aja di jelek. Lemot Tapi sisa lah ya Cia. Lengah. Kerengangan tau. Tapi melebas cetek yang apa? Kopi pahit apa kopi manis? Kopi sing gula. Gula dah, tuh kopi pahit ada. Ini nah kepanjang si kopi. Kalau panjang ini balsam cengkeh deh nah. Di balsam Apa? cengkeh. Nah, ini jabatnya cara atur Cina dunian kapin beno. Nah, ini malu. Nih, aku beno ngitungan nih panak-panak malu kedua nih. Kan Gusti Ayu kejang kapan? Aduh. Tang becek kau. Yang manto. Waduh. Obat kuat. Wadah. Gede vital bak lo di tiang. Udiki padam mendanang naso pepel. Mau ke perantanan. Sampingnya Yang kelajinya nengan supo kok kene banyak pekuran anak do mulo ale haji pinan mati haji apa haji kesugian kemase jo ada haji ne kapinya mau berayo ne inggih nana nemonto haji nak kerto buyan malu ngitung apa aman apa dilurin aman kartu beliau ne ning malu dini inggih ya adine nya terus Masih gitu. inggih terus Abang Walu nak neng dininya nih. terus amai Hah? nih Punapi yang beli murah. sing bisa ngomong apa tuh? Ini. Punapi wawu beli murah. Diang. Jajak pisan mana tiang? Adi dah merasa jajah. Ini. Ajen bendane ngerupakeun jajah apapun beli awak uling sampingan. Sing jak amak ngejar beli sekan nih. Kayak apa ke jemaah Iwang nih kaji peleh penyangat-nyangat peh. Aduh jak kasiat pula. Kalian ngudiang ye tak aku. Sing konen kakang ngeleseng sap. Nek makin kantor ngajarnya. Tonton biasa. Kan wantah niki sana gumanti ulat ya. Jadi Jatuh karman beli sarang tiang. oh nggih, yang tuah dadi iraga bajang runa petru demen. Nak kelingser setinut setuju. Patut Ngudiang murah. Sana makin ngiring nak metaki-taki ngiring kejeruan dumun. Napi patutnya jagi pacang ngambil karyane di koreng jeruan. Ngiring. Ngiring dengerah. Mbak Agung rau. Siapa sih mireng mau? Buat newe Adi. Terus belinya Mbak Agung. Mbak Agung. Dadas nembe Mbak Agung pergateng rauhin titiang. Menawi tewenten bahasane syarat, Mbak. Senjadane sangat syarat rau sang Mbak. Mbak muledot ketemu ngajak Adi. Mbak Agung. Suwe sampun Mbak Agung netenane lunga mriki. Sane mangken nembe meduwe kayun mriki nyingaken titiang. Adi, angit ya. Nerau sang mo unuk piana ke jani ada di puri cening bagus bego. Oh, ipun murah bego. Benar. Len duga sepidan to nene cening bagus ini di puri. Jani jak demen sa rasane kenah moke. Ya diasku sing piana ban nglekadang. Kitu kenah moke mana di kengken. Mana titiang patah sekali kayun mo Agung. Manggane mo Agung pawikan. Sadarang ipun yang murah bego kangkat putra penyelediri ki ipun nak sampun biasa ngireng titiang saja deh inge yang ipun enten medbejina nuna sampun reng titiang nah bisa nak adi yang ken mo nak sadar lah noi jeneng pedalam nak maro-maro radana dini dipuri kangen putra adi inge semalia mo Agung sedang becia mo Agung ngrawin titiang meriki wenten nak ide atur titiang rengangan mo Agung gunung apa tadi suwe sampun titiang ngirengang Mbak Agung ngiriki dados menyan mo menawi tu wenten pemargin titiang iwang ampurayang titiang Mbak Agung sampun pawikan sapun iki sampun menduwe madu sekadi titiang ngeseng kangin ngeseng kau sapun iki mo adi juga ada kan nerau sang adi Titiang ada apa man?
yang mau di tiang meriki tangkil untuk lingsir dicoba sang di tiang menang atur kan nggo cokorewo mana tangkil ring lingsir Tidak beli Agung. inggih Adik, Agung mau ke penikayang tangkil. Manipuan ada pek galah. Ben jak kemere raos adi. Ya neng sampun dibeli di kayang mau tangkil. Durus sang sampun memarga. Mangda nenten sang kaneng mau kasih pantangkil. Ido beli jaga duke. Ben jangan lu aja malah hirik meriki kita ngirengang mau bawasan pas mau kasih tangkil. Mau ngepurian malu adi. Durus Mbak Agung. Memarga Mbak. Ya, enak cai. subro tiang Udang tumben tadi. Raben gelah ngenikain cai pang tangkil ken mau Agung gelah. Rita kala ide lunga mai. Yani subuh-subuh kan sing tahan ketu. yakti kendan Sajane. kemon niki nah wentan ini yang niki nunggu lingsir Oh, atur orang itu cai bobok. inggih kemon yang tangkil dari bang cokorewo tene Men kengke. tidak ya anak kayu meriki Putran gay ngurah bego. inggih Bakal raw tangkil ken gelah. inggih kenapa Men ide aja. kalian ke atur ya Sedang belah ada galah nih melah. Mau tangkil ini jem. pamit subro tiang Nih. Ngurah bego. Engalen mai pakai ibu nih. Nih. Nak udang dewa keto tangkel ken ibu. Nak udang ngingke-ngingke ke keto pemargi nih. Di dewa kadang bakal ngentos linggih hajong dewane makan ate dini. Dan naik keto melangi si kancut pandai ganteng. Nang tegarang-tegarang melang pemargi nih dewane. Cek sing teman ibu nyingakin ke kene. Tengteng nak kancutnya tengteng. Melang. Nah, ya ratu. Siang kini tegang nenek nangis siang. Penyingaannya dia cara nak ngundap. Nah makanya medawa kan ibu nih. Aduh, kenyam nih.